Hello, nitwa Jado Creator. Uyu munsi ngiye kubaganirira ku bintu bitanu AI itabasha gukora. Uyu munsi abantu bavuga ko AI ishobora gukora ibintu byose, kwandika, gukodinga, gukora amafoto, video n'ibindi. Ariko ukuri nuko hari ibintu AI itabasha gukora. Ari byo ngiye kubaganiriza muri iyi video. Ni ibintu bitanu ariko icya gatanu cyo kiraza kugushoka, mbese kiragutangaza. Rero muri ibyo bitanu, ikintu cya mbere, AI ntishobora kugira intego mu buzima. Icya kabiri, AI ntishobora gufata icyemezo gikomeye ku buzima bwawe. Icya gatatu, AI kandi ntishobora guhangana n'ububabare nk'umuntu, nk'uko weho ubabara, AI ntishobora kubabara. Icya kane, ntishobora kubaka icyizere mu bandi. Icya gatanu, ntishobora gusimbura discipline. Discipline we nk'umuntu uba ufite, AI ntacyo yahindura. Ni ukuvuga ngo AI turayibwira, AI ni igikoresho ariko twe turi abantu. Rero ni ukuvuga ngo tuba tugomba kwifatira umwanzuro, si ngombwa igikoresho ngo kidufatire umwanzuro. Video irambuye wayisanga kuri YouTube channel yanjye, nitwa Jado Creator, kandi wibuke no gukora subscribe.